hei hi channel tharania Mizoram thil thleng le chanchin tharde kan hriat zel theinan khoi takin min lo subscribe ve turin ka han nge masa cheu ni e pulal do ma hian ama tongka ngeya Instagram lama a post anga asoi adanin sarkar masa atanga boipui tan lito Aizol bypass road siamna turchu Union Minister of Road Transport and Highway pu Nitin Gadkari chuan sanction ani thu aron chhuwa ani January nili khan kan chief minister zom tak pulal do machu Union Road Transport and Highway Minister Nitin Gadkari nen Delhi a meeting an neya pu an meeting na chuan poisa 1,313.28 crore zet meizo Aizol bypass tunnel lever kongatan an ron sangsong tarup mai Nagaland po sinan tarlan danin siamani nuwa Delhi avai khat kalle na hian Prime Minister Narendra Modi te Union Home Minister Amit Shah le Affairs Minister S Jaishankar te chu mubokin Mizoram harsatna le boina sang te an soi ho bokani poisa hi tizat an sanction an naber tur hi KM ni le chanvia sei tube unidirectional Aizol bypass tunnel ania lever ko ni nei ani bermi chu National Highway 6 section sairang chu phai bok KM ni le point khata sei kong ne na in tim nai ni ngei tur ania avai hian KM li point ru bial ani hemi an ti chan le an tum ta chu traffic jam ti re nan te road safety tan te motor hrim thol zo ka kan tlan thei nan te nia sairang atanga phai bok hi KM somji pani lai na toi thei don zo ka sairang atanga phai bok hi KM somji pani lai na toi thei do na tlan hung chung po hi dar kar khat le chan ve nin ati toi thei tur angai ni silchar lam asam chim lam thlen nan pon he lever hi atangkai don hle ani